Lagip ti napalabas. Naimbag nga oras kada kayo amin nga awan ti malabsan. Ti surat nga inta ikan biyagita ket naadaw iti padas ti pagayam akayat na ti agpailinged iti nagan a Glenda. Kastoy man ti linaon ti surat ni pagayam Glenda. Dear Miss F, iti na minsan nga inakpanagbuy-buya iti YouTube, napansin ko ti title ti maysa kadag iti drama yo nga eskwela wenno barkada. Kastamatan ti diploma. Nakyuryusak nga rod ket dinangeg ko. Ditoy anaawisak nga agsurat, tapno innakmat ibinglay tinagbalin apadas ko iti biag, apatsyek a makaibati iti nabalitokan nga adal. Nangruna kadag iti padak nga agtutubo. Dua kami lang agkabsat ket siyak ti inaudi. Mannalon dagiti dadakkel mi. Rugyak nga ro ti agsalaysay idi adda akon iti 3rd year high school. Sublian taman nga ro ti tawen 2009. Kastoy man dagiti pasamak. Hala ka Glenda, birbiro ka na ka man ni Teacher Eddie Kalman. Agkara-absent ka mat ngamin. Agtrapak san Jenny. Anya? Ngam apay, sayang mat, sapay dandanin ti bakasyon. Masadutak nga ruden. Masadutak ko nga giskwela. Agtrabaho ak lang. Anya? Sa dino kumangay mat ti pagtrabahoam? Basta, ada trabaho nga agur-uray kanyak. Palpasampay adag iti requirements mo, iti kasta makapasa ka itaatawan. Sayang mat no basta agdrap kalatan. Masaduta ko na talaga, friend. Ay sus! Apay adida kalaong tanan dagiti parents mo no agsardeng ka nga giskwela? Apay kumangay nga agumit da. Kay kayat dakit di tapno awanen paggastusan da. Anya? Wen, isong agdrap akon. Agtrabaho akit din. Isong tumatlaang titurong na. Kayat mo asawan. Daytoy ti bagbagam at trabaho, Glenda. Wen, Jenny. Apay, ada ka ti parikot. Ha? Kwa? Mayat dito'y, friend. Naragsak. Maaramid ko amin na kay kayat ko. Makapanak pa iti kay kayat ko, apapanan. Arak ijay, arak dito'y. Pwesto ti hikit ko daytoy. Kat siya kung titalken na amang manihar. Nga iso ti makagapo, no apay anabaybay amat kan ti panagadal mo? Bayahamon day taadal-adal, friend. Isang tumat lang, titurong na ako nakmanan. Diskarte lang, mati kasapulan, tapno mabiyag ka, san ka di? Glenda? So nga, adatatamot pagsayaatan na. No adayo kay ti pamilyam. Saan da ka mabantayan? Awan lapwet kadagiti kayat ko apapanan ken aramidan. Nagganas ti biyag, saan ka di? Ay, jak amo kan ka Glenda. Kinay kayat mo kit din ti agtrabaho dito, ingam ti agtuloy nga giskwela. Ay, Jenny, ginuntaman kit di. Ay, agakapsutak namin kat no jak makaraman iti arak iti lasod ti agmalam. Anya? Anya lagi din ti pan nakairan-ranana. Agpada tagaya mat na nagdrap. Oray siya, masaduta kong nga giskwela. Iso nagdrap akon. No, kasta, we are meant to be. Wala niya. Nakayat na yawit ka na Jibalay. Anya? Well, asawahan ka, Glenda. Di ka man mangrabak iti kasta. To ang mga numamati akin ka, Brian. Kasla agpaikit din na imunawan iti daytang ibagam. Sana nga mang rabrabak. Ano kaya't mo agasawatan? Ikasar kamit. Di oray ang grande pa yun, kayat mo. Anya? Ato ti kwarta. Este,
kwarta da mami kan daddy. Anya, ay suasa na barangay San Brian. Dinasaya at ituro mo pa hinaan. Iti kasta, mausawan ka. Sana ka na bartak. Amok ti bagbagak. Iyawid ka na ko na. Iyawid ka. Asawahan ka. Brian, Aldawan, bumangon ka dito. Itay pa nga umawawag ni Mami. Brian! Sino ti? Hoy, Brian! Brian, nag-ring ka! Bumangon ka! Aldaw gaya man. Nagsakit ti ulo ka. Sino ti ayarta? Saan din naman ka ma? Dito'y balay Di ka man naging didi. Amok madla nga nag-enjoy kay di rabi. Hoy, Brian Dinak man. Ala, bumangon ka kay didi tan. Kat pornosan ti bagim. Iyam amu ka kadagit idadakkel ko. Seryoso kiti bagbagakan kay di rabi. Sa anak anabartag ang kaskunam. Brian? Di mat kunam akayat nakmat. Kwa? Malaksit bartag mo day jay. Ang awanan mabalin mo. Nalpasan ti aming kadatay di rabi. Nulakid dito umanugot ka. Pagkasarta na dagos. No di mo bayat. Okay la kanyang. Brian? Ulitin man ti kinunam, Glenda. Masikugak nanang. Ni Brian tiyaman. Saan nyo kumamat na basta tong paanlatan ni Glenda, nana? Amuyo mo tamasikog. Hoy, sika lalaki. Nana? Di ka makibiyang ditoy, no di mo kaya't apati sika kitong paag. Ha? Nanang. Awanan ka itibain. Tiyam mo, may, igagaad mo ti agad adal. Ngam saan mat gayam, kaday tamat gatal mau timpang pangrunam. Nanang. Di mo latultuladan ni Manong mo ang naggraduar kan nagtrabaho pa sakbay anak kinobya. Sika pa'y kit din a babae, tinagaramid, iti pa kay babay ng ti pamilya tayaw. Ay na, 18 laang masikugkan. Hindi kayo madanagan, nana. Jack pagtalikodan ti anak niyo. Ikasar ko ni Glenda. Uray pa'y, nag-uubing kayo pa'y laang. Anyalaangan kay tagbalin ang biyag yaw. Nangruna intunad na anak yaw. Amuyo ka ni tirigat ti biyag ita, Tikunayo ka ni kat nalakalaang tiyag pamilya. Isa na balay, tayo dyan kami tumutin balay nga agnad, nana. Adamad na dadi kan, mami. Isuda pa'y ti makamu kadagiti kasapulan mi. Kabayatan nga awan pa'y pagbirukan mi nga agasawa. Di gagdanag, tadyak baybayan ti anak niya. Glenda, ha? Daddy, nakaumay kayo man. Apay ka di. Ni Brian, saan pa si Mangpet? Awan pa'y mo, Daddy. Ngam, nalabit. Paawid ang dayjay, manipod iti trabaho na. Ibagam to man to may jibalay. Adagamin ilakla ko ti kumpare kalugan. Mapanminto ko makitaan. Barang kabailan na atarimnan. Ang gatangan min. Sa amin tumat ila ko itinangat nga to a presyo. Sige, Daddy. Ibagaktukin ko na, apaman na sumangpet. Dakal gaya man ti dyan mo. Manuabulan ng dayta? Siya mabulan ng Daddy. Kabulan ng gaya man. So magmamanulangan nga daw ti Orion. At danton apo ko.
Day, awan sapay makatawan ni Zack nga masikog ka man ang Glenda. Wen nga ro, nanang. Ay sos, ag-control kayo magamin Pero paglang ag-family planning kayo mat, iti kasta saan nga agsasarunaw ti anak yaw. Bayam lang tayo da balayan. Daddy, Day, ada ka matgayam di ta balayan. Talaga kasta, taka-ubingan da ngamin. So, di mo ka dilap-lap dan, tiragad da. Agyaman tayo kiti tagsasarunod, agiti puko tayo. Daddy. Aganak dalata kabayatan anapigsa tayo pa'y nga agawawir. Ay, sa bagay mutkit di abalayan. No pagdanagan ti pagbiyagan da, di ka mandanagan abalayan. Da kami ti makamu kadakwada. Kan may sa nakitak mo ti panagbaliwan ti anak ko. Pudno nga ubing tapay. Agam saan na matabinay bayan ti pamilya na. Amo na ti obligasyon na kas ama kan asawa ti may sa pagtaangan. Ikagayad na mati agtrabaho para iti binukol na pamilya. Sana ya, Glenda. And Daddy. Pudno timbagan ni Daddy, nanang. Uray ubing kami pa'y makunak responsable nga ama kan asawa ni Brian. Banaga pagyaman ako unay iti Diyos. Nga uray nasapa kami ang nagasawa. Saan da kami mutabinay bayan. Naanos kan nagagat ni Brian, nanang. Ay na, makapaapal ka mo't Cesar. Pagkapay tamaaw-awir mo dagiti ang pukot ha. Ayaw na, agawit ka nga minan bakit. Iti kasta, maaw-awir mo ba dazakan zayon? Isupay man. Sana bali, dandanin malpas ti kontrata. Sana kun nga agrinyo. Gawin nga min Hindi pa lang amin nga ibagbagakan ka. Agam natangkin mo ti ulong. Umdas mo siguro na pagbiyagan tayo dagiti negosyo anay puntar mo. Kabayatan ti kaadam ti tabalasiw taaw. Ay, lakay. Naunday mo ti napanawon ti panagan-anos mo dita, bakit? Ubing pa ni Brian edi pembanaw ka. Ita, adan do aputot na. Agawit kan, tatlo makaina na kamay. Mami! Ay na, nakatataerlat ti anak ko Pudno ti ko na ni Daddy. Panawan mo tantap no agawit kayo. Itikas ta, makain na kay mutan. Bakit kayon? Agawit kayon. Pasak mo trabaho para kada kayo. Ay na, amum ka di, akail-iliw kayo una yan. Ay nangrunakin ka anak ko. Kaya't kaunay nga agkan kan arakupan. Ni mami man. Sana kon nga ubing. Tapno agkan kan arakupan nyo. Dagito yung natan apo ko yo ti pangipapasa nyo iti iliw yo kanyak. Isong agawit kayon. Ayun na. Nagawid ako na talaga anak ko. Tapno maaw-awir ko matan dagiti apo ko. Brian! Apay bakit? Mga no, mabalin nga ikanak mo't iti uray basit laeng pagpuunak nga agnegosyo. Saanan bakit? Asikaswam kit di dagit anak ka. Saanak mat nga kurkurang amang mangtedkan ka. Wen sa bali latamot agdabukod ko akwarta. Di nagbatnugak mat. Nakababain ka dagiti dadakkel mo. Amangan no, adda maibagada kanya. Siyempre, adamot dagiti banag akayat ko agatangan. Kaya't ko nga agtaod mo't kuma iti mismo ang nagbanugak ti igatang ko, no, gastusa. Magatang mo mo't amin na kay kayat mo. Ikan ka iti kwarta. Gatangam latta ka din, no, anya ti kayat mo agatangan. Awan parikot ka da mami kan daddy. Siyak ti makamu, kunak lang aro din. Brian. Sige, tapno di mo mat ko na. Ikan ka iti pagpunam. Sigurado di mo mabaybay ang dagiti anak ta.
Agpay so, Brian. Amumot asana ka narigat akasarsarita. Ngam kasi tinakon-nakon, siguraduam lang adi mo mabaybayan dagiti anak ta. Owen, Brian. Ikari, katagyaman ako, nay. Hello, apay ya? Umanawag ka kat madamati trabaho ko dito talyer. Nagadot isarsangbot ko. Brian, pangasim. Agawid ka dagos. Nagnato ti kurengkur ni Zion. Okay kay, kat no nakasarsaran tayo di pinanawak. Uwan nga ron. Nadyak man mo. Agay ay ayam damot kan ni Zach. Pagamuan ta kila at matlagta na nagsangit. Edi sa klutan. Gusto ko na ya para na. Taitan ti bagbagakan ka, Glenda. Mabayam sanda kiti ubing ha. Gapoy ti dayta online selling mo. Brian, di mo kumamot iraman ate panagon online selling ko. Pudno nga agon online selling nga. Namjak mo ti dabaybayan. Amok mo ti obligasyon ko. Amok ti oras ti panagtrabaho. Talaga siguro mat nga nairanra na nga sakit ti anak ta. Mga asim, santa kumamot ta nga pagrikyaran day ta abanag. Agawid ka kitin. Madanagan na kiti kasasahan ti anak ta. Ala, agsagana kayo tadagasan kayo dita balay. Ipantay di ospital ti anak ta. Maamiris bumad siguro itan ti ibagbagak idikan ka, Glenda anak ko. Nanang. Pudno, nasaya at isasaadan ti biyagyaw. Hanggang oray pupuutam to'y kunak. Adda kat adan tulat ta saan niyo apag kinaawatan nga agasawa. Nagruna no may papan kadagiti anak yo. Kastamot din iti financial. Awan perpekto a pamilya anak ko. Nang. Hanggang anusam tay sumat ti kinayat mo. No kumata nagadal ka ide. Di maisa ka ba't kumaita na professional. Nurse ka kumamatitan. Saan tay nun unang mga minti nagbulakbol ka naggantay. Ay, apaw pakawanan nak. Makasauak manan iti saan arumbang ako nakaw. Pakawanan ta kumananang. Nagbali na kasukir nga anak. Tiamok idikat. Saan kayo nakasapulan pa'y? Nagbiduta. Gaputa. Tada kayo matlagayam ti kamangek no kaste nga daparikot ko. Sorry nanang. Agbabawi akman ang naladawan ti amin. Mala, ustunan. Anyagay nga road. Adda ditan, nalpasan. Addan anak yo ka ni Brian. Tinapatag, saan nakaakab-kabilan. Kan maysa, nasingput-but nagiti na kay kamangam. Nanang. Amin ababawi kat adda iti uday. Awan ti babawi nga umuna. Isuanas kan lang a panunutan pa'y anaimbag dagiti agbalin a desisyon mo iti biyag anak ko. Oh, kat kumusta nga iti biyag? Kumusta mo ti may nga asawa kan inadagiti dua a baby boyfriend? Okay na ang mood friend. Sana maliklikan. At dalatasan may apagkinaawatan nga gasawa. Ngam, kaasi na. Maurnos may mutlaan nga dagos. Nasayat nga rod ano kasta friend? When friend. Katsika, kumusta ka matan? Dahito kasi ti apo, umadanin ti panagturpos ko iti kolehyo. Umadanin amalpas ko matlaang ti kurso ngay nararapaap ko. Ay, imbag ka pa'y friend. Sumagmamanulaan nga nabulan ti urayam. May sakan to na nurse. Banaga, day tamo ti nararapaap mo idi, san ka di? Kunakmat nga minkan ka ide nga ituloy mo ti agadal, ngam nagtangkan mo ti ulom. Kinaykayat mo matinagyan iti inuman. Anya ngay, inasawa da kakit nga rod adagos.
Agbabawi akman, ngam nalatawan ti amin. Sayang, ngamin, Jack na enjoy ti pa nagbalasang ko. Nasapa ang nakiasawa ak. Nasapa ak ngamin ang naganak. Nasapa ak ang naadaan iti obligasyon. Pagyaman naklata na, gaputa, nasingpot mo ti nagbalin nga sawak. Kastamot ang dagiti na ikamanga. Talaga siguro akas na ti biyag, friend. Iso siguro ti makuna agasat mo. Sana bali, tanasaya at matibiyag yu ita. No intuloy mo tinagadal, saan mo matanama mo ni Brian? Kan, saan kayo matanaadaan iti nagugwapo nga na? Kan, saan ka anaadaan iti nasingpat a katugangan? Saan ka di? Awan mo't kit di friend. Aklunak ang nagbiddutak. No amirisak namin ti amin, awan sa bali apabasulak no saan atibagi. Talaga asyak ti ayan ti biddot, ngamin, nagbalinak asukir nga anak. Agbabawi akman ngam naladawan ti amin. Imbaglaangan, tanasingpet ken nagagat ti nagbalin nga asawak, kastamatan dagiti na ikamanga. Kadagiti padak nga agtutubo, ipasnak yu ti agiskwela. Banoron nyo tirigat kan sakripisyo dagiti naganak yo. Ngamin, awan ti sabali ang mairanod no saan ada kayon tumatlaang. Aging galangan dito'y Miss F. Kat pagyamanak unay, ti anos mo anang ibasa kan nang yornos, para iti pan nakaidrama tuy surat ko. Tuy pagayam mo, Glenda. Ken ka pagayam, Glenda. Daytan jay kunkunada nga study hard, don't study hard. Alaka talaga siguro nga iso ti makuna agasat mo pagayam ko. Anya ngay kat adaditan, nasapa ka anak ki asawa, iso an nasapa ka mat anaadaan iti obligasyon. Sayang lang, ngamin saan mo an na-enjoy ti nagbalasang. Sayang mat, gaputa saan mo an naiturpos ti panagadal mo. Ngam no talaga nga kayat mo ti makaadal, saan pa'y analadaw ti amin pagayam ko. Mabalin mo mat nga ituloy ti agadal. Kasaritam ti asawam, kastamatan dagiti na ikamangam. Agadal ka, aramidam akarit dagiti naglabasam, tapno maragpat mo dagiti arapaap mo iti biyag. Alakastan pagayam, Glenda, kat pagyamanak unay tiing ka pa nagsurat, dito'y programa tayo alagipti na palabas. In your nose, para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agiyaman kami iti ingkay panagdangan. Naimbag nga orasyo papagayam. Ti pakasaritan nga intay drama ita, ket nagapu kanipagayam tayo anaglingad itinagan awini, Manipod probinsya ti Quirino. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, naimbag nga oras mo, kastamatan kadagiti padak anaayat adumdumngeg ditoy programa. Naawi sakmet anang ipatulod iti surat ko, tapno inak ibinglay tinagbalin apadas ko iti biyag. Aklonak ang nagbalinak amaag itinagan ni ayat. Nagpaloko ak iti lalaki nga addaanan iti pamilya. Gaputa masikugak idin, nagsardengak iti panagadal ko kat nagawidak ijay lugar mi. Dito'y kung arodan arugyan ti ag salaysay. Masikugak, tata. Alinya, garanggan diyang. Pagkawanandak ko man, tata. Asinaw ti amati si Kugmaw. Asinaw. Kwa tatang, ni Romel, namamok ijay syudad. Kahit ikasar na ka. Tay tangarot ti parikot, tatang. Di nak mabalin nga ikalaysa. Ngamin,
kasadon. Adan pamilya na, tatang. Alya, uray kamatay winay. Nangipanam iti panunot mo, ha? Nasirib kamat ti kunak. Ngam apay adi mo inusartyo utik mo. Sinayang mo dagiti rigat kan sakripisyo mikan ka. Pag may saka lang arudan nga anak, ngam pinaay na kami pa iti arapap may parahin ka. Pagkawanan na ko, tatang. Ay, tsak amukin ka, Winnie. Makaamukan iti biyag mo. Dakkel mat gaya men tachan mo, friend. Ay, wen friend. Kabolanak nga rudan. Iso a medyo marigatan ak nagkuti-kuti. Jak makakonsentrate nga online selling. Talaga akasta, friend. Kasta akmat laang hindi masikugak. Ado, dagiti kaya itong aramidan, jak maaramid. Gaputa, dakkel kat nga rudan ti tiyan ko. Ay, naku namon, friend. Ang imbagkan ka, tada nila kay mo akatulungam. Siyak ngay, awan da dumaanam na maot. No di ti bagiklaan. Aging ga ka di ita, kat kagura da kapay lang, dagiti dadakkel mo, friend? Ay, wen nga ron. Ang maawatak matkit di ida Pinaay ko nga minti arapa apda, makaadala. Iso jak ida mapabason. No apay akas jeti trato da kanyak ita. Agan anos kalat ta, friend. Patyak amawatan dan tumat lang ti kastaan na pasamakin ka. Nang runa, inton ipas ngay munton ti anak mo. Day tamat ti kanayon ko nga ikarkararag, friend. Mala, maturog kan baluway. Apaya si katyagaw awer, Rosita. Sa tinumanan, tinapanan din na laing anak mo. Ay na, nagpaili lakay. Tanya manan tinapanay na rami ni Jailay. Madam Rama, masikog tumanay. Ilmo? Garampa nga talaga jay anak mo. Nagngato ti arapaap ko idikin ko ara. Ngam nagpasikog kit din ti jaske a babae. Tirigat na, awan may parang nangaama ti anak na. Ambang tumay. Ay, husto day tan lakay. Nalpasag. At daditan, inpas ngainan ti ubeng. Ti rumbang nga aramidan ta, katulungan ta abumangon. Saan kat akarkaro nga imamagta ti anak ta? Ay, diinak namin maawatan, Rosita. Maawatan ka, lakay. Agam anya ngay nga road kat nailawan ba ti anak ta? Data ti dadakkel na. Iso adata nga road ti rumbang makaawat kan kwa na. Aklunan tahan ti kastoy anagbanagan na, Elmo. Sigurado ka ka din, ito day taapanggadang mo, Winnie. Wala nang. Masapol nga aga brudak. Tapno adda pang biyag ko iti anak ko. Ay kat, adakan ka No talaga nga iso ti ammom apagsayaatan diyo nga agina. Wala nang. Kat dawatak ti tulong yun. Ibatik pailaan ka na kayo ti anak ko, kabayatan ti panagtrabahok iti adayo. Ay kakapilitan tawam mo daddo mapangitalkam, no saan ada kamilaang kanitatang mo. Nanang, di ka agdanag, taiwanan may ti anak mo. Da kami kanitatang mo ti makaammo kan kwa na. Agyaman naklaunay nanang. Katjak tumaumang agkid daw iti pamakawan kada kayo. Pasensya kayon no saan ko atinong paltiin karik na agadalak anaimbag. No siya klaamay sa, napakawan kan anak ko. Anyangay nga road kat nailawan kamat. Talaga siguro akasta tibiyag. Ang yaman na, nanang. Awan anyaman na anak ko. Igaid mo kiti agtrabaho, kabayatan anapigsa kami pa'y kanitatang mo, amangaw awer iti anak mo. Iti kasta, makaurnong ka para iti masakbayan yaw nga agina. Kahit nakabiro kalimot lang ni Wina, iti pagutangan na, bakit? Ay, awan ka no nga rudlakay. Napagankit din no addaam mo. Iti kasta,
Mabayadan mo tanda anak ta ti placement fee adaw-dawatan ti agency nag-applyan na. Nilang modelya ti amok nagpapautang di ti lugar tayo. Di ka di delya tagalaod simbaan ti bagbagam lakay. Way, Ay kano damag ko adakkel kano nga agpaporsyento da jay. Kan saan nga agpautang no awan collateral apirmaan yaw. ay kat saldata yun ato ibalay kan loti tayo. Anya, agam lakay. Isunto pa lang ati umuna abayadan apaman na makapawit ti anak ta. Sigurado ka lakay. Uy, bakit? Isaldatan ti balay kan loti tayo. Tapno masulbaran ti parikot ti anak ta. Kaya't mo asawan, peke ti agency nag-applyan, friend? Ay, when friend, ado kami alino ko day dyan nga agency. Intaray da ti placement fee mi. Dakkel agatad tinaala da, manipod ka dagiti padak nga aplikante. Ay, unay matlakit din agasat mo, friend. Ay, naku namon friend. Diyak nga rodan ammo na niya ti aramidak. Maburiburan ako na yan. Sapay nakasalda ti balay kan lote mi. Pangalaak ngay nga tani ti pagbayad ko. Aguray ka. Naibaga tay gayem ko nga agsapsapol kano ti amo na iti may sapay akatulong. Dakkel kano ngamin ti balayda. Iso kasapulan na ti kadwang aglinis. Amangan no kayat mo. Kayat ko friend. Sa dino ngay dayta. Ijay Manila, friend. Imbag ijay ta medyo dakdakkel ti sweldo ngam dito ayan tayo. Kayat mo ka dita damagak. Barang saan da pa'y anakasapol. Sige man friend. Anong sa ko na kaysa jaawan? Lay, sikamot gayam dilya. Wan, inmayak ta umayak manen agsinger, Elmo. Ha? Ay, kwa. Awan pa'y mo't pagbayad ka. Ay, kasanungay dayta. Nabaybayagan ti utang yo kanya. Din makkulan ata agpurporsinto kat nga rod. Ay, pasensya ka na talaga, Delia. Talagang awan pa'y pagbayad ko. Ay, makauman ti kasta. Kasapulak una yan ti kwarta. Agbayad kayo mutin Awan ba't nga ron pangalaak iti pagbayad ko. No kasta nga rod, pumanaw kayong ditoy. Ha? Igam ko ti kasuratan ang nagpinirmaan tayo ide. In collateral yu ti balay kansularyo. Isu ano kunam nga awan kwartam, kukwak nga rudan ti balay kansularyo. Anya? Ay, saan Maasik ako mamot ka na kami, Adelia. Sana balay, ikarigatan mi nga ediskitaran ti utang mikan ka. Inutan mi abayadan. Basta saan na kami kumamot na papanawan dito. Pang-aasim, Delia. Nasaya at nagawid ka, anak ko. Wantatang, imbang nga ron ta pinalubusan nak ti amok ang nagbakasyon, kalpasan ti makatawan apa nagtrabaho kadakwada. Nasaya at nga ron ano kasta. Iso na lang, naparikot, anak ko. Ha? Anya day tatatang? Ang mga no papanawin na tayo, niti balay tayo. Anya di kayat yu asawan tatang? Nakilain ti utang tayo ko ni Delia. Agpurporsyento nga main. Imay idinaminsan nga aldaw kat kastaunay ti pungtot na. Sige tatang, mangkita ak iti mabalin ko apag diskitaran iti pagbayad tayo kan kuana. Anya, nagdakkel matan day tanga utanga mo ini. Kwa, kasapulan mi nga minunay ti kwarta, madam. Uray ikas sayo iti binulan asweldok ti utangag, madam. Awan nga min sa bali a pangalaan mi. Ang amoy ni, di tayo mat masigurado. Naginggat ka no ti kadam dito ipanay ko. Ha? Amangan numatayak ton kat di ka pa'y nakabayan iti utang mo. Madam. Lading itak ngam saan ka mapautangan. Nang runa kat babawnan ka lang. Kan maysa, awan mat amok a pangalaam iti pagbayad mo. Malaksid iti ipapasweldo kan ka.
Sigurado abakat kanton, ngam di kanto pay lang nakabayad iti gatad nga utangam. Nagrigat lakit din ayat agbalin ang marigrigat. Talaga saan da ka pa utangan? No amoda ang marigrigat ka lang. Ay, una yan ayat ibiyag. Tinasayaan. Mapana kun iti silid na madam. Iti kasta, marugyak matan ti aglinis. Ay nga ka matan, Winnie. Di ka pa'y ang tuk-tuk mat. Sorry Ti amok ngamin kat awan tao dito'y silid na madam. Agdalusak ko man. Kas makita mo to, ang daldalos ako. Anong sige, si kaman lang ang daldalos dito'y tamapan ang aglaba. Sigod matasyak ti agdaldalos dito'y silid na madam. Itaman pa'y akong didalos ni Aida iti silid dagiti amo mi. Kat no siyak matinakatoka dito'y ngagdalos. Ti jewelry box matinakaparabaw iti lamiseta. Nakalukat pat. Nagadong alahas. No siyak agbidot. Palitok amin dagito'y. Nanginalakit di ti balor dagito'y nga alahas. No alaag amin dagito'y. Kan ilakok. Addan pagbayad mi iti utang mi kanina na Delia. Santo matan ang mapukaw ti solar kan balay mi. Pakawanan na, Diyos ko. Sino kada kayo tinangala kadagiti alahas ko? Ni Winnie tinagdalos iti silidyo, madam. Inalam ka di dagiti alahas ko, Winnie. Kukwa. Saan, madam? Awan inalalak. Iso tinangala, madam. Oy, Winnie, aklo naman asi ka tinangala. Di ka mangiramraman. Awan tinalak, madam. Awan. Sa dino tinangipanam ka dagiti alahas ko, Winnie? Sa dino? Awan inalalak, madam. Patsundak ko, ma. Awanan ka itibain! Gusto ko man, madam. Mamati kayo kumakanyak. Awan inalalak ka alahas yun. Nagtalakakan ka. Tinulungan ka. Ngam kastoy lang ti subad mo kanya! Madam, awan tinalalak. Amo ti Diyos. Di mo iramraman ti Diyos iti saritaan tawin eh. Di nakalaan iti kakasta drama. Ibagam no lang ipanam ka dagiti tinakaw mong alahas ko. Tanusan, paibalod ka. Gusto daitan, Margarita. Di ka makibiyang dito'y Arturo. Tamangan no si kapay ti pangidas alak iti pungtot ko. Gusto daitan, kunagman. Kaasimat ni Winnie, iti pampamayam kenkwana. Ako'y ayang ay sakit mo dahito'y ababaonan, ha? Wano, at dalimad a relasyon nyo. Margarita. Ha? Di nakpakibiyangan ko nakman. Nagbasol dahito'y ababaonan. Iso amasapul nga rod, amadusa. Kunak mano na po kaw nagita nga alahas iti jewelry box mo, Margarita. Diyak matimbaga na po kaw amin ti karga ti jewelry box ko. Nagsayan ko na. Napukaw ti 24 karat arelo. Kastamatan ti 24 karat a kwentas ko. Sigurado ka? Amangan mo noon na misplace mo lang. Kasano ko maama misplace ko? Kadyak mat ir-irwar dagi jay. Tanangam ngamin ati makisarita ka ni Winnie. Di ka agdardaras unos. Kasarita may tinasayaat. Iti kasta agpuno. Ay talaga takas kanyak na yababaw no di na isubli dagiti inala ng alahas ko. Amo ti Diyos, tatang. Awan inalalak nga alahas ni madam. Pudno, agistay nasulisog ak karagijay nga alahas. Ngamjak intuloy nga inala. Kaputamo ka saan arumbang. Mamati akin ka, anak ka. Ang kasalunaytan.
Ipilit mo't ni Dunya Margarita at inakaw mo nagiti alahas na. Wan nga ron tatang. Madalagan kami kaninanang mau. Ang mga idarom na kaday di Adunya. Mariribo ka na ko unay. Aywan gayam. Nagsingir ka di manan ni Nana Delia. Sanay, napanak ngamin nakisarita ken kuana. Imbagak ti mapaspasamak itaken ka. Nasyan siguro. Isa di na kanon pwersaan na singiran. Kan di na kanumot ten almanan ti solar ken balay tayo. Basta inutan tayo kano abayadan tinautang tayo ken kuana, anak ko. Madam. Oh, apay ay da. Aday bagam. Ay ko, madam. Kasano ni Winnie? Papanawin nyo ka din dito'y balayo? Saan? Ikaro na titinakaw na arelo ken kwentas ko. Agtatakaw day ti ababaw nan. Di mo iba't batyan iti kanan na bayam ngagbisin. Ay, wala, madam. Rumbang na laang amadosaga po iti inaramid na. Paturugan nyo pa ikit di ang idirwar. Wano iti garahe. Baya mamaturog iti salas. Ngam iti datar ti pagitan na. Saan nga iti sofa? Uy, madam. Mayat ti kasta. Tapno agnakam day ang Winnie. Winnie, Apay ka di, madam. agtrabaho ka oray dis oras tirabi. Nga, madam, nabambanog ako na. Kan may sa anak pa'y anangan apulos. Agkakapsuta kon, madam. Mabisin ako na yan. Maululawak pa'y kit din. Ka, nagreklamo ka? Kayat mo ti pumanaw kasta ka de? Ha, padasom ti pumanaw. Tapaibalod kan at talaga. Madam, Agtatakaw ka. Dakas ka ababaw nan. Mananggundaway ka. madam. Agtrabaho ka. Ngam saan kaamangan kan agsweldo. Ikarom dagiti tinakaw mo. Nawatam! Diyos ko, sikat ti makapanagnak nga awan kinapudno dagiti ipababasol ti amok kanyak. Pudno agistay na sulisog ak anangala ka dagijay nga alahas. Nga amumat nga insublik matlaang. Gaputa saan akabailan ti konsensyak. Agyamanak. Gaputa inlisinak iti pakaisagmakak. Iso na lang tapay akas to'y matanti mapaspasamak kanyak. Awan rilo kan kwentas nga inalak. Amom day ta, Diyos ko. Lawlawagam kumamat ti panunot ni madam ko, apo. Iti kasta, sardangan nakmat na napapabasulan. Anya, kumustan ti anak ko, tatang? Nasaya atin, ti kasasad na anak ko. Binilin nak ni nanang mau nga yabag ko kanukin ka. Tapno ang bumait no niya ti mapaspasama kiti anak mau. Tatang. Nara, di ka nagsangay. Tinapatag kat na ispala ni ti paggan ti apo ko may. Kaya't ko una yan ti agawid. Ngaman yan, tadyak mabalin na pumanaw dito eh. Di nakmat ngamin palubusan ni madam. Ada si ti Diyos anak ko. Amaw, kan mamati akarumbar tumot laang ti kinapudnaw. Basta itultuloy mo laang tagsingsingpot dita. Di ka agaramay diti mabali na pagungtan ken ka ti amaw. Kang runahan ti amay. Di ka mauma ako mararag ti Diyos anamarso ah. Oh, ato yung ini mangan ka. Sir Arturo. Jak kanunungan tiraramiden ti asawaken ka. Siya kon takin daw iti pasensya. Gapo iti kasjay nga ugali na. Sir. Ala, mangan ka. Di kagdanan tanalinis na ita.
Agyamanak, Sir Arturo. Atoy, itad mo to iti inamin ton umay ditoy. Imbag lang agastusin da para iti inaldawa ka sa pulan da. Sir Arturo. Wala, awata mo. Di kagdanag tanalinis ti intensyon ko. Awata mo, Winnie. Madam, agpakada akon. Ne, anyat kayat mo asawan, ay da. Ay, ikaw, madam. Agabrodak namin. Iso apo manaw akon dito'y balayo. Ne, kalat na itapang nadang mo Ay, kinapudno na, madam. Nabayagan a planok tagpakada-kada kayo. Iso na lang ang takanayon kayo matabisi. Iso nga itakla ang ama ibaga, madam. Pumanaw akon inton bigat matlaang, madam. Sige, madam. Patuloy akon. Kat agyaman ak unay kada kayo, madam. Sige, Aida. Diyak ko makayat apumanaw ka, ngamawan maramidak. San abali, tadamot ni Winnie nga agbati, madam. Di mo samot kabailan nga awitan na gitabag mo. Agpatulong ka na akin ni Winnie. Ay, ikwa, saanin, madam? Kabailak na ito'y. Ay, anyamatan. Natnagmatan ti may sabag ko. Kunagmat ngamin nga agpatulong ka laangan kin ni Winnie. Kita, naibundaris ti karga ti bag mo. Nakalukat mat ngamin. Mabit man lang. Tayrilok day ta. Ay, saan, madam? Kapadpada na lang siguro. Rilok day to, madam. Nan kita agman. Ay, di yung iggaman. Rilok day ta ko na lang arudan. Kita ko na. Ay! Daytoy ti sapsapulak arilok. Hawanan kay ti pain ay da. Si kagayam tinang takaw iti daytoy. Kan daytoy pa'y kwentas ko. Ay, kwa, madam. Ay, saan ako nagtatakaw? Ang mga nuing kabil ni Winnie itibag ko day ta arilok kan kwentas. Tapno agparang asyak tagtatakaw, madam. Ay, saan nga susuro ti bagbagam ay da. Kunam arilom, kan kukam ti kwentas. Sa ita, bagam ngayong kabil ni Winnie di tabag mo? Hawanan kay tibain, idarong ka. Ay, ikaw, madam. Sorry, pasensya kayon. Sorry talaga. Nailaw anak laang. Ay na, agyaman tayo iti Diyos, anak ko. Gaputarim warmat laang di kinapudno. Wananang, talaga na laos ti panagyaman ko iti Diyos. Ngamin, sinong batan na dagiti kararag ko. Kat, anya ngay ti planom. Ituloy mo ka di pa'y ti agtrabaho ka da Madam Margarita. Unaw, agtalinaed kan dito'y balay. Agtrabaho aklata kadakwada, ananang. Isupay ngamin ti masweldok. Sana bale, tanagbaliw matan ti trato na kanyak. Saan na nakasla idi anaungat. Kasla isupay kat din ati mababain ang makisarita kanyak. Ay kat talaga ang mabain siguro na. Gapoy iti inararamid na kan ka iti kalabas. Agasem man, tano namin ano na ka at tinungtong pa. Pinagsasawan na ka iti saan amalamlamot ti asaw. Binisen kan dinusan na ka, gapo iti basol adi mo mat inaramid. Nanang, itatarimwaran ti kinapudnaw. Til-til mo na nantibain na. May sama day jay nga Aida. Kunam lang santa-santita. Gam iso magayam ti rinokar ti panunot na. Tiamok idikat agnanayonon nga ikarok ti basol ajakmat inaramid. Ngampod noonay anaayat ti Diyos. Gapo ta dinak binaybayan. Dinmawat nga rod iti pambakawan ni madam ko kanyak kat nagbalin ana ornos tilinangan mi. Binayadan na pa'y ti utang mi kanina na Delia, nga awan dinawat na akasukat na. Kat ita, iso pa yan timang papaadal iti anak ko.
Dito'y ko anapanaknakan nga uray kasano ti panangidadanas ti padam a tao ken ka, no lakit dita di ka umibat iti Diyos anamarswa, iso ti mang tarabay ken ka. Aging galaangan dito'y Miss F, kat pagyamanak unay ti anos mo anang yornos para iti panakaidrama to'y surat ko. To'y pagayam mo, Winnie. Ken ka pagayam, Winnie. No napasnag ka nga agkararag, namnamaem amasungbatan amin ti anyaman adawat mo kenkwana. Kasta ti kinabilag ti kararag pagayam ko. Tay ko na dangarodan, ti tao ang mairoroman, Diyos ti manarakan. Alakastan pagayam, Winnie, kat pagyamanak mo ti ing kapanagsurat, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangan.